ufuna ukufeza leyo nhloso afuna ukufeza fana noma kunikelo athi umuntu nangu uNkulunkulu ethi khona abantu abawu4 abanganikelile akho uNkulunkulu osuke ethi khona abantu abanganikelile kusuka kuyisikele sakho leso sokwenza ukuthi nalo onganikelanga akashaya utouch athi hayibo nangu uNkulunkulu esekhuluma kupastor usuka kuyisikele sakho akho uNkulunkulu osuke esekhulumile enyonini akho uNkulunkulu sesekhulumeni wathi wezinyoni nje ithi nangu uNkulunkulu kadimile phambili ithi nangu uNkulunkulu ethi lapha emuva khona umuntu ozonikela ngemali engaka amanga kuhlaza lawashukhi khona ukhike mbhoboza amanga kuhlaza yikho yona so unala ususiwe kulo level waseluka ku level 4 ngoba yindawo unemfihlakalo ethile aseyazi ngokuthi asenyukile ama level adlula ku1 adlula ku2 adlula ku3 adlula ku4 wayithola imfihlakalo ngoba usenemfihlakalo ingakho ke sekukhona igama elithi king kodwa leli gama elithi king lifuna uhambisane nepower ke manje mayinyuka level ithi 6-7 nepower ezokwazi ukukutolikela ngaleso sikhathi into eyenzakalayo hayi power ozolinda uzulale uzuphuphe uyabona hayi leyo kodwa ngemfihlakalo nayo uyabona ke mongamthinya ke iBhayibheli unemfihlakalo yonke yeBhayibheli kodwa ongavumelekile ukuthi uvele uyidedele leyo mfihlakalo uyabona mongamthinta ngenkolo unemfihlakalo yonke ngenkolo kodwa kunemfihlakalo engavumelekile uyabona mongamthinta ngokuzala kaJesu ngokukhula kaJesu nangokufa kaJesu unayo yonke leyo mfihlakalo kodwa ongavumelekile ukuthi kugcineni uthi uyiveze kufana ukuthi akuvumelekile kusasa ngizoqhamuka sengithi mina indaba kaJesu ayikho akuvumelekile lokho why ingavumelekile ingoba kunabantu abakhuliswe ngegama likaJesu laze langena lagcila laze lamphilisa umuntu engakaze ambone uJesu kodwa ngoba lento uyiphilile yangena emzweni yegazi wayiphila isifana nokuthi injengoba injalo ngoba useyayiphila mawuqhamuka wena uthi ayikho ulimaza lengelozi esuke seyikumuntu ekhuliswe yilento uyayilimaza nokuthi ngiqeqeshwa nje ngingena ku level 5 spiritually ngathi into eyi1 kwathiwa noma yini beke yasupportwa abantu abaningi iyashintsha ibe khona noma kuthiwa into ayikho kodwa abantu abaningi beke bayisupport lonto automatically ngendlela abantu abanamadlozi strong ngayo iyashintsha into beke bahlangana abantu bayisupport yonke so indaba kaJesu ayifuni uyichaze in details ngoba izokulimaza ithathe ngokuthi kunabantu abamajaji abazalwe bethandaza in Jesus name bakhula bafunda baze baqeda wazi waba yijaji umuntu ngoba lento isegazini abanye baba ama managers ekhuliswe ngegama lika Jesu waba umphathi emsebenzini abanye baba ama politicians abanye baba othisha bekhuliswe ngegama lika Jesu usuyafika ke wena uzofuna umsebenzi ufuna umsebenzi ufika umuntu okhuliswe ngegama lika Jesu uzothi ngicela umsebenzi in the name of King Bhaka. We understand lo muntu awazi ukuthi kudunyiswa uJesu uzokufanela ke manje uzokufanela ngokwama feelings akhe ngokwenkolo yakhe uzosebenzisa ipower bese yakufanele ugcina ulahlekelwa yinto wena ubuka nje uthi in the name of King Bhaka mhlawumbe no4 nithi King Bhaka awucabangeke ukuthi bangakanani abantu emhlabeni abathi in the name of Jesus cabanga ama television cabanga ema radioweni cabanga kwipolitiki cabanga enkampanini cabanga noma ikuphi abantu abathi in the name of Jesus uyabona ukuthi bengabe uthi ulwa negama elithi Jesus uyabona automatically ukuthi usulwe labantu abanamandla siyabona ke manje ingakho ngisho uJesu efike emhlabeni kunamasonto ayekade ekhona ukuthi aconvince abantu ngeChristianity yakhe akubanga intelula kwaba nzima kakhulu waze wafa uJesu engakabaconvince abantu uthe eseshonile kwayima abantu bebona ukuthi ngampela lo bekuyinkosi sebenzani manje sebemlandela ngoba nakho eseshonile esesebenza ngomoya waseyaphila ke kubantu ngaphakathi waseyaphila ke kubantu kodwa ngokwepower yereality ithi uma
ngabe ku level 4 khona imfihlakalo ke esijulile ozaziyo kodwa lezo mfihlakalo zazi and keep it to yourself. Hayi usuke uthi umuntu hey ayikho le ndaba kaJesu ayikho le ndaba zazi lezo mfihlakalo keep it to yourself ngoba inhloso ukwakha isizwe inhloso ungabulali into esikhona kodwa ukuphilisa ngoba uma ngabe sewuthathe isidalwa sakho was-attach nokuthi in Jesus name saba attach lezinto nesidalwa sakho mawuthi in Jesus name sesiya understand ukuthi ukhuluma ngayo kufana mawuzothenga nje inja uyiqambe igama uthi sport mawule uthi sport igciniso ukuthi usho yona mawuthi sport ngokunjalo futhi nabantu abathandazayo masebethe in Jesus name then idalwa zabo bayathanda kodwa abathandi ziyaphakama ngoba sesezazi ukuthi mabethi in Jesus name bambebeza zona kodwa mawuzongena in details uthi ufuna ukuyihlahlela kuba imfihlakalo kulokhu kwama details ke manje mina ngiphethe ama details wonke mase ngiphethe ukuthi ngiyabaza abantu bakhule kanjani ngiyabaza abantu baphila kanjani ngiyazazi iziphi zabantu ngiyabazi futhi abantu ukuthi leli igama elithi Jesus elibanqobelile kufanele igama elithi Shembe ngiyabaza abantu ukuthi umuntu uma ekhulisiwe ngoShembe wafakwa wavuma walithatha idlozi lakhe walisa kaShembe bengabe funa ukunikela hamba onikela kaShembe nikelele idlozi lakhe kodwa nikelele ngokusesithathile walisa le ngiyayazi lonto ukuthi mawusuthi uShembe umhlukumeza kanjani lo muntu ngiyayazi lonto ngiyayazi so into engifuna ukuyicacisa la ngokunginala ukuthi inkinga yakhe uthebe ngabe ngena kulama level wangena waseqonda izinto ezijulile ezinye zazo iyona reality manje le reality ufuna ukuyiveza yonke kanye kanti bengabe iveza lo reality ayakhi kubantu iyababulala ngoba enye level uyabona mawuzokhuluma nomuntu waka grade 1 kodwa ukhulume engathi ukukhuluma nomuntu waka matric uyamlahla lo muntu so mawuzokhuluma like ukhulume wena kwenye level ngelevel yaka level 4 kodwa ukhulume kumuntu waka level 1 ngeke understand umuntu and uzokuthuka futhi and you do nothing to convince him or her enze njani wena mulekelele la ekhona ifana nalento ayisho nje ukunala wathi ulapha ingculazi ngamanzi bengabe eselandelwa kwagcina ngacaca ukuthi kwenzakalani uyabona bethu lapha ingculazi ngamanzi kwafuna ichaze leyanto ngoba wayengekho wrong bethu lapha ingculazi ngamanzi kodwa bafuna understanding abantu abangazi ngoba yana ngithi une level esethu kakufuna ba understanding ukuthi kahle yini ingculazi hayi ukuthi isifo nje ingculazi kunomoya osuke sewuvukile kumuntu usulwa naye lo moya ovukile kumuntu sometimes uzenza inyoka lo moya bese ngokuthi uzenza inyoka uphila ngani lo moya uphila ngegazi ozolithatha igazi lo moya osungenile kumuntu ongenzeka ukuthi uthathe umuntu othandana naye ongenzeka khona isilwane singenile ongenzeka ukuthi ulale nomuntu vele osenalo moya loyo waleso silwane walala naye sasamuva seza kuwena safike sahlala mawumuntu esifazane sahlala esibelethweni kumuntu wesilisa sihlala esinyeni ngokuthi ke lo moya lo uyisilwane uphila ngegazi ngoba uzenza inyoka ulithola phi igazi ulithola ngaphakathi kuwena mawumuntu wesifazane uyagebha lo moya uyagebha kuthi makukhona ingane ehlalayo uvela uyidle leyo ngane mangabe ingane ehlalayo ulidonse kuwena igazi ulidonse kuwena ukumunca igazi ngaphakathi ngenkathi ukumunca igazi uyalingcolisa lo moya igazi ngoba uphuza leli gazi ekumele uphile ngalo ingakho bengabe uyadokotela uyakocheck ingculazi kucheckwa igazi and igazi malicheckwa mase liyabonakala ukuthi akulona leli gazi ekufuze libe kumuntu sekweyelinye igazi liwiki Vase liwiki futhi lingcolile lingcoliswa yini lingcoliswa yilo moya othi bengabe uluphuza igazi bese ufaka upoison ngenkathi ufaka upoison lo moya ngoba uphuza igazi lakho udlala kuwena lo poison wenza uzokugulisa wena
ngokuthi liwiki igazi lakho uzogula